media court itu man cuma tank pena port pena kepala tekpot lang churu lo pitum labang so press meet ki hang man ko bang kela hello je Karbi Anglong mon malok suluk sudak kumon tanang aja abdullah kosong sinang aja mak labang solam ke kota situm titini rat han pachini po kecengsi bangke nila point to ya point tank ben sini tum dampo je Papurai lagi komalo potante IM surjo rong farami hai lasi labang so land patta lapen tea garden amokan council ASEAN tulera rong hang mentusi kang tanpo keceng silo number 1 ako number 2 bangke glass corner Jadov computer MS Agarwal Hanuman Bhandar joint store lapen Sri Mongol atumpan contract supply kipi mentu lokang tonto labang solam tesin to pilih paklanji lason hak taksi BJP atum mentu lo artikel 2 por pacun po radfan prabjit dan pacini siranang po lapen ningkan kon atum kacang honga helang je artikel 2 por pacun je fan ningkan capture lo lason hak taksi Urtimia kemanglong Karbi Anglong arat ke inglong aso Karbi Pencenglong inglong aso fansi pipulo ante sangkurang long along rong thom do da halada garat tumhan ke Karbi Anglong Autonomous Council lapen BJP kachari atum apota bangke pipi puselang tumhan reject lake li tumhan bilta nang pachini lo nang pachini pamil lo lasi non ako dutulang PMAY hemso parliament pen Karbi Tumhan kang thana sai bang sinon baklang nang jong si BJP nang dunde pulutang te nang hemso bangke nang pitek te kusipu kabang solam tanang baklang dundo lapen number 7 bangke PM Kisan Karbi atum non ponda kelong letum dopik lah rong alobat lapen dutulang kijut si bili paklang tri bangke dipu railway lem ipotsi nonanta eviction sereklo lapen bolong komaji 371 bighas irrigation along le tuliram ronghang kai mentulo eviction po Las son kebdo lasinili puye bangke papurai komala papurai pelotang te IM omo apela surjo rongpar alang liam hailo je tuliram rongha ke hai kaning je do je englong aso kaliaphan komane akar bipi jong doko pelotang thela thoan ke longle patan ta cancel pupu bangke kedamtang tuliram rongha along amai long kaning je lapen anisi councilong press meet kedo sim taro ke hai junta bang solam thening je pondo lasit tuliram rong hanga ke hai nangli mentu si papurai long le apota doan mentu si nangli kang than pola bang sotowar ke Karbi Anglong ran nang sulang tinglo lason hak taksi Sri Mongol long le dak railway akum di Pudel dia kungalong, railway line akunglong, aliar kunglong, halak data ciri krehini polong ledo. Labang solong le pota mentu si kang than sirak pon nang le prabjin perah sama cinan po, jong si Karbi Anglong nang le cipuji protante nang latuman prabjin pe pata bangke nang le than sirak nang po. Protante nang lihen lo Bihar pen kewang tumang dim klong ke pegabang fulo. Lake Karbi Anglong along le lake. Lake tuliram ronghang apu okhi gali lage council ke tuliram ronghang apu okhi gali lake Karbi Anglong arat Karbi akhe penceng lok englong arat tumalong le lage lake Bihar sor phale daki thik pikali UP sor phale dak la bangsolong lagi thik pikali la ben ha West Bengal ben kewa ke cheso Nepal ben kewa ke cheso tumha dak long lagi thik pikali ben ha Bangladesh ben kewa ke cheso tumha long lagi thik pikali lasila bangso long le pata mentu si nang likang than sirak bola bangso si tum toang sulang dinglo jong si nang ling tham thek thek
ning than elo lo tang le nang le labang song hoi pen chiu bubut nang li unelo pu surjorong pharmata ni singing gelo gempe ni tungge PGR tungge ini chono melo po surjorong par kelang li social media lo masalang le CC card de lo ke te pulo tang le tuleram no hang tang thanun hilang ma un e lapen dutulan je contract do ano bangke karbi pencheng lok inglo masutum si piat nang pu jatop computer tho komane Jen store ta ho Sri Mongol ta Hanuman Bandar ta MS Agarwal tum han bangke kap ki piat banging tonut jong sinang li karbia ke inglo masutum han develop nang ji paching thurji ning han pulo tang le tum han contract ki piat banging tonut dak karbia inglo matangka karbia ke inglo masutum pachunang dak hem pachiki mang karbia ke tu lapen labang so tangka dak karbiang long padona karbiang long dulu do tangka labang so tangka karbia tumsi doktor nang man po isia subi sare pachali aja kong dopo hem kang tui chikim aja kong dopo mesen ili tum kichu jun harum dalom po piniani tum hem ide tabe labang so rat tum chini nahi lage lasit tuliram long ha prabjin pen nang lil high supply contract ki pia banging ton melo ki cheso tum ha dak kedo akar bitu pini contract chokle do na thaibe non BJP long kedo akar bi eto han jo sita hal ton contract da cholong khete hato ni pilo tante hajira ani si hisab walo isia press me long do si no long se pharo po suri si si to hajira pipi komal apike jadov computer join store Sri Mongol tum sila to han pi glass corner tum sila to han hajira pi hala papurai tum sila to han hajira pi latung hajira chongda tum choi pini BJP lo la press meet ke do hangjo ke la ke hajira chongda ke nitum nang tum hanang pu pipo na ra jot pon tum ni tham tang kanang pino la khan chol tum kar biya khela pening lo ke tum han ke ra je phan kali lapen ki jutsi bang ke bolong komaji 370 bigas ada 400 family ada ahemji kimtang dolo non ada koma phe dolo ha Bihar UP pen ke bang Bihari Bengali non tribal tumde lapen ha konane Bihar pen ke bang la Muslim ke to lapen ha West Bengal Bangladesh pen ke bang Bengali tum se dak non tribal Bengali tum se dak kimbon hala ke government ala along le hala ke government along le K2G si a order we sta ladak atum vote bank a join pini anta election je fan claim ha hede te pulotan ko mat phalo kerai gente karbi akhe phale kerai ma kali Bihar pen ke bang ke chiaso UP pen ke bang ke chiaso ha West Bengal pen ke bang ke chiaso la pen ha Bangladesh pen ke bang ke chiaso to mansi alam itu adin thik lagi la si population pe langdam jita more than 2011 census ke 2,80,000 el te no 2024 census el tum lang pulotan de kon po itu mana bang nang copo karbiang lo dum cipun hilang mante komala population jong ente na puthato lasi labangso implas nang batte mul tumalang lilo teng pathana pe non kichu si bangke railway line bang karbiang lo autonomous council dum piposi eviction claim clear lo kedam tang hoda jani labangso lam ninge bomlo jagiru lo railway lane hada ki eviction dak karbiang lo pole eviction ne dekke dak ke lem a long line puke karbiang autonomous council bote people tuliram long hang eviction evan claim under people ta puting phanu mante non ML election tum dong sila bang so eviction de putang de tum ML election rem khok na putang kapre do kok loma lasi long le pen bang ken le to politics pathui lasi karbiang ke long le inglong sto main pu long le lo lake karbiang to ma long le lo we prabjin penang election sirap nang po jom si wen pulo ke election claim hai he claim thek he pulo tante nang li sie mang hoi pen chu bomot election thek atum dolang pinir karbiang long ki PSLC long dolang PSLC atum long dolang la bang se election claim hai tu la si nang li claim sirap nang pulo man apen ki ju si lang li ki ju si pu bom lo isi lam du kok lo article 244 alam tuliram lo hemprek ta hangbom nang di development da claim bom nai ningkan kon lo ki chong hong nang hela article 245 de pachuri pha alam tum dispur Delhi je don khol step piniani anta autonomous state kelong ji ke nonanta atowar theklong lela gino ningkan kon lo chisong nang hela
Ningkan kon lo ke pahay na hilang. Batay kon lo MP pahay na hilang. Batay kon lo MLA pahay na hilang. Lasi nang le tum jong si autonomous state man thek thelo ku karbiang long ra thanda ho. Lapen ni tum claim thek thelo kunang tum rat alo isi ari tak sipidan ni tum pini pen claim mun elu kunang tum rat phanje thanda ho. Lasi ke claim thek ke pachun thek tum dolang. Lasi nang tum hanang pachin lo la karbiang long autonomous council asian tuliram roha prabjin pen la high sai claim high nang ko nang si kargia king long ke pan karja bi masih nang siam nang hanang peglu sinang li posi claim high headed mal high sai amu la sinang li prabjin pen claim mo jong si claim high hello lo tang te labang so siam mang hoi pen ini nang melo apen kani ta order velo jong si APSLC pen nang tum ili tumang ko agreement dona cek kloi jorang bong nang pinoi nin tumat APSLC atuman council nang pacari ma cek kloi jorang porang pinoi la longle kedo an non tribal nang konana kedo an itu cek kloi jorang bong an pacun thai pun nang tung jong si eviction claim hai it lutte lalu lim pacini kasi non la implex dalam nang ke parliament ke ile tum ni tum APSLC law secretary kai da sipan kolang li fani le pathan jela ma ngelo je karbiang long non malom ke hangjo lam je implas bat di klo puselang le kening je tuliram rong hang ke hai apen BJP long ke do hal hajira so claim no tum hai hal tum tanam hangjo hal hajira so claim no tum phan pir tuma law secretary hen pelalo tuman pathan kona to prangsi phirang ke han ke phap ateng pen ke bang thora khero pilo neli hin pen lasi itum APHLC bana ke mangal hanlo ilitum jasmet hana lin sita ilitum karbi laben inglo akhai bhansi ilitum constitution ateng pen itum jarai ko nai bosil tum thanmom la jit ding ben dame laben ongdung atum pulo hemprek si hangnang po pelong nang po pichunang po laben sik sidul bangke lake kelong tang hor mulu puse ongdung tum ipude lake hanglem dat lem tanang nilu pusi kan Inggris tapi dak penili ki paklar dong tumbang ke lahan lo nang li no pak nam lo long te for example anu pak abang abida thon the arso se lapen okta chom thani ye hengna thumi ye pote sono pak kuma bikok lo te an use tip lang de pogedi ang ruang ang ko abida thon the polo tang te lason thot si six schedule ke ki hang galilo lage ratum chini nang ko 1951 iltum district ke long pen amasila ke doko nang dun ju aron ke lapen si council ke seng ilung mati six schedule pen si lasi no na bang ke implementation polo english pen ke itum dak six schedule aron allo along a point wise dolo ile to man ko PPC ke claim nai ma hala asaya bang pichu nai implementation polo la bang ke lasi tuliram rong hang tum maphan tum pubom lo je ile tum handbrake ke hang bom pu pala tum na pulo lapen hang bom ko iselam no ba kado ka beta hang bom lo 244 constitution long do ko si tabe dak il tum handbrake komen tu sikilong po la ke majuk ta guarantee pion ke di non even BJP dum da fail dat lo kalang tum promise ke ningkan phong bong sila tum handbrake wan nei pulo hack theda lo non na bang ke handbrake hang bom na hut six sidul pen il tum aron pen itum hanange piajak kongjong si cewar bom pang bom pulo tangte mulai tum handbrake ke long tu ana make aja kong abade ko lahan lasi ong dung atum pulo je six sidul ke hantang ormu ke long tang ormu ke hang madang nilu ko labang kali tum ratum chini nai bangke aron ke dolo seta da council pen pe chunche de number 1 ile tum ke be ke che arat akhai tum ke nang bat lo ko tum che than pik komentu ne party tum hire lo Kongres ningkan kwan pene carian lo AICC CPML ta nang carian lo non BJP tumbang lo de setabe lada etum kachini naya bangke je ang tan pen rang bom lo la ang tan pen ke rang tuman koson ka ditek koson lo itu ke khang ko aron pen pide une de jige di ke theng chok pen ke human rights alam du da koson bang le po muni kipi thi pulo te la ke chok chike ji lo do ko la sil tum phan pu bom lo ke karbi la pen tribal tum han itum kipi do ver ke pare merje phan itum elame ki itum jutang itum along le phelang itum bisara ron kedara ron
lapen mesen pen ili tum hap hisat pusar pen nang pen mo bang bom arom andami reng ber nanji pusi ili tum han lama so sik sidul pen itu manang rai tang te non ili tum pu bom lo ang tan pen ki bege che tum han jong se khang nei pulo tang te ang deng pi hini ang deng so trop sia teng pen implement nang pu sik sidul paragraph 2 sub paragraph 7 itu pu bom lo ke la jong si council tum pi chun dia pulo tang te akimi de voter list selam nang pu laso ka selam aja kong nadak dulu kayo ang deng pi hini ang deng so trok along pulo je C along de A B C H ando ladak C along dak lang nang ko itum the qualifications for voting at such elections and the preparation of electoral roll therefore product qualification pulo te schedule tribe atum ma kali la dak itum tok on pulo the people representation act pulo non MPMLA election kan ke dak tok la dak tu afu me amuni da ba a candidate ma jong sa afu no hi in cham bote dak contest no de election nasi election dak 6 schedule long pulo je umma da khe dum si vut jok long ponte la kana tu bele che salam dan paragraph 2 sub paragraph 7 along paragraph 2 sub paragraph 6 along toklo la pen ki pichu nei ba ke paragraph 2 sub paragraph 7 long jam dan apen preparation of electoral roll umma tum si aphan akhe man si tum vot pa jok long po ade 6 sidul ke tum chini nang ko je tribal tum phan lo prang men dilo ta tribal tum lo ba itum karbi tum lo di la tum phan si voting right itum pindah po lalu apen aku dia long utulo the qualification for being elected at such elections as member of such council kumara bang pusi council long a member se plan po MAC hai kumara ke tum lo kaja bunun po dak tai tum ando se salam nge 6 paragraph 20 long ko ini paragraph 20 alam nang le ko no dak paragraph 20 long pulo tribal along read pulo ini paragraph 20 yo tribal areas ni tribal areas kunana log ka puri dum ke part 1 part 2 la ber pidolo e bol part 1 part 2 part 3 ando beda ito bolo lada pulo the areas specified in parts 1 2a and 3 of the table below shall be respectively be the tribal areas within the state of Assam are low pate Karbi Anglong and Singles la penon akibang ke Bodoland tentang Bongbong tribal area long sepuri dong Assam long mate lapen aku wang tu po the state of Meghalaya ka angto na masih tribal area lo raket hong pan mas konsep do lapen state of Tripura ta Meghalaya si PTDAC polo ada sa tribal area puri lo lapen last bangke Mizoram kasi northeast along bangke clear state of Hansila dak paragraph 20 long bangke tekla pon lo tribal area po pendak puthot bani silom alam nangklang thuli lo je Karbi mate la APHLC leaders sarje ka tharbang ke je Karbi Anglong district pukali avi lake la poson ke lake tribal area apose kadu ka beta akan tan mena wangsi da gunang joklong pu pusi BJP tum ai sugi pon lake manghudam nang lo de paragraph 20 long ne paklar po paragraph 20 long sida tribal area pule tuman puet lo Hilo, Assam, Meghalaya, Tripura, lapen Mizoram. Laso tribal area arlosi Karbi Anglong tadulo, NCLs tadulo, dia lapen Bodoland tadulo Assam long ke. Manghunang nilo. A nomenclature amen ke lade lo lake. Non lo maso si pugedi. Amen lar ploji chachi pupi nesi ai sugi pon. Like constitution. Lage hala kita puri hete di constitution puri hete la senang manghunang mangram dolak gitu. Asi cipur hinai. Sepuri lo te black and white aki ga kilo ketum constitution ate pen ability tum chini po konasi ke larlang mati lake lale lo sedame Karbi Anglong ta paragraph 20 alu sidolo Meghalaya ta dolo Assam ta dolo Tripura ta dolo Mizoram ta dolo tribal area po la so definition ka explain hosi BJP ke mani thi asini chuning re bangke Karbi Anglong ara tum ning binang ne ke than tap kali nile tum da lu thuilang peme si ke than la nang nge dani lalu lasi Mopen pulo in flux dong situng khangi pulo tangte mopen pulo ke paragraph 2 sub paragraph 7 nateng botali selam mut unikan trok siap prang mentung Roxy lo ti nona na ko kre gedi lapen aku bang thuli lo PGR alam bangke celong
pacho panat khai bola chini lo aduga beda chini lo revenue department e dam da hala so area ke chenong chelong pacho panat khai bo bang adak mata ke tok adulu and then non bang ke je PHLC dumsi kar bila pen inglong khai pan sing hothi pu are ni tum ke kar bi tum inglong ara tum kere very fancy ke klem no dia nani tami lasi alang tum eviction people of claim ke dia non na khai pi durut ma dia me khan dumsi the Assam Land and Revenue Regulation Act kolong 1886 long etok ke di fourth bit wada lahai encroach to ma ke di ajir piding udan ang ne notice pili nang ko council pen illegal putang de loke masih nang tum man hadak dodam thap lo yo alam mang ke do te lasi eviction det umola ke the Assam Land and Revenue Regulation Act lo ke rules 18 long me ke tok do hala da lapen non itung ka chingi sunaya bang kelalo aku ani si sar kipu thualam abang aku ani ke oil lo BJP tu je 180 days ni pharoi sira ni strong cap 180 days jong si dulu pulo tante ladake voting right nang long ko pula yo la ta kipu thabali tum council rules along do da nang tum lang te mi te theklong ko council rules la na code along tum lang te theklong ko da ante lahai rules ke chok che personally tumge pubom lo gedi last 1961 district council rules budoi mikir hir district council rules budoi la nei pune tum pupi lo gedi high court long da case pidam lo PIL ne tum pidam lo high lo non an da bang so a district council rules bang war gedi lo en more la ke en more da possibility chok chilo gedi la ke en more posi lo do nang limuni da kan toyi pusita alu du nang jele thabi pusita alu du nang pejogi pusita alu du nang la putumre punturu becok dei nang jel jang chok ta ko pulo tala thengam da ko puenam dei ma kali gadi nang bele nai a procedure do there is a procedure in everything what the law declares the law tengsi itum klemunji lasi laso 180 days tami konak pensi reference ke nam la ta arjuna ko kuna pensi ke wang na aron pincong ibu di pincong thabre ke chokchi jeneba non itung voter list thanai bulo jong si voter list thanai bulo tante konak pensi itung ophan aja ko mane pilo pode itung thangna ko ike mo koda long le itung lam chida nam itung thangna ko ike engken itung bang kupo la ke 6 itu la constitution andeng pini andeng so trok along ke tok do la so trok along apos ni litung ke claim kita me itung anu lo atowar do ke claim nei kidam ne anyo la sinon la 180 days hai di ho la dak 6 no be rila kita la 180 days muni dolong be di na tawi hala council rules song sila tum ki tok ong la si la nei bulo itung ge la nei la 1951 rules sama si totally la pro nei la pro lo pro tang te council election town committee election village council election an na be itu long akhe kan ring long akhe insi vota jog long ko election da contest long ko la pen la sote pensi itum long le land rights di non da council tum lang nam tha hai council a land lo ke chong pan chong ru non ta hala 1886 apota aja kan don lo aku mikir his district council land and revenue regulation act kota en chong lo la si non la 1886 apot ke lage thoya ju land ju asam along ria phansi kasemet ipin chong mang lage itum da council pen akang thim lim along liaron anda pincong sida coba nang tum texture pana judong thala nang tum chini ji lasi non dan tum pi kubom lo labang so along liaron lapen labang so 1951 district council rules la kila le dia pena hosi pipi gi tum ke bang bom lo kota oda mule lasi ni tum PHLC pen bangke la hai pincong sera na pu lapen public tum pu sera na pu vote ku pi phan la public tum pi ge ilong ri ke jati atau kawe pan ipe jogi pan si itu vote ki pipen kang wai lasi rat tum long se jakong lu itu than long lo dimos kratos lo jadi dimos pote the people polo kratos puge power polo rat atum mamulu katum long se jakong do posi ke chok che amang pu ba leaders a party long ke tum dunde de nei lapen itum rat atum ajakong sini nei non mang ke rat atum a phansi EMC am tum ta ei ko nang teng widi reporter mana kan cek pilih ko nang widi are la puing cek rong pode lagaya hala reporter mang da ala
news masih pipi det po lagi ipon pidet po lason ko pia pot pacit lang long po public tum aja kong cicing ni po public tum sing check ni nang norma paragraph 2 subparagraph 7 selam lo CM tapi BJP government tu selam le polo tay non 2026 tapi 27 MLA tapi MEC election ke vote patalong le kusi rat tum sing check ni lason to war people la ward number 1 2 3 itu malo akan to war ke back kopi po selam le non bastian dam wala drain alang comment thu edi ho abata bang le hem dam ta in him de kang long la so lang ke la ke taun la lo malu la bastian edi di tu bastian hai non anda la comment thu comment ui pon anda selam le in song che la si public tu mitum ja kong chi chinira e det along ri aphan jong si chinghon pen tereng ba nei ko tang te ni tu APHLC along nang che to do non pa pen APHLC jong si ke hai lo pote la dak constitution at teng pen tinge chetan ji government banda phere re government maju bana phere re lalo la pen nile tum pu ha pu da hai non da me je nile tum PHLC leke hai rote ke chairman ke in than vek pula ke la pen la PIL or dara teng si nile tum lempo PIL a number ke 917 di la bangso dara teng pen nile tum hai de lo pote council long da me tum dak tem de po la pen qualification ko mal tum si election thur long ji ma contest on doi ma da alu to de 60 la teng la si non ma ke itum ratum arjun tha BJP a party la pen congress ma na me arjun na me ate freedom of speech ke dokok ma di na arjuri la song ninjeri ke itu manja ko abe nai pui pan arjun na me je nang tuma party nale tuma party pen ko pia step lo ke den phone ke che ke biamen than hai ma ko BJP par arjun tha ba konane public amai lo arjun tha laso arju a question a reply ke nang thai di tuleram lo hang nang thai BJR lo alam thini ke tum theklang lo gadi kune koise di itu misa prosar misa propaganda pole di boda ko pili lo bodila ko pili mana ko posi BJR ke thali ko mati lasi mang hudu nang nelo itu apor che palang hudu nang nelo la lasi itu nilai hin jung pen chining ribang kala lo je APHLC fan jakong nang pidonon jakong ki wang lo te ki hai lo te lo te pen itu che dan pu la pen nile tu ma phi rat tame ong dung rat tame na jam lim pu si ni te pen ang tu ma pa chini lo la ni timung sa pan nama pen papuroi pro jedo lasi papuroi koman lo la pen ko na pen lo ke bang la pen karbiang long komen tu lo ke bang alang li lason pota bangso apota papurai pelotang te ini tum chinang ji alang li ke do ke nilip constituency Cukihola High School adung silang tumandanang itu hab Bihar kan silang komen tu lo karbiang long la bangso ningkan nang details nang pipela hadak sido lo hala dak pensela tum do si hadak pen thelo kam so claim bom lo la party long kuala national party long dun bom pen mat kosom pene bang kar BP pa cipangri long lo kar BP ka akapek ta kalilo UPDS kang tangkring kar dia kiban karja kring ang dir pisi lang pon pichula ante hala bangso ay Bihar pen kewan akiche so papurai apan surjolong para ke hai len patain kan hai pun rat palalang le pachino ini mangke lapen isialam ni limo pen ninjeting de lo je tuliram ronghang ake hai gipu 1000 kuki dak in plax la elo pusi manipur pe nang ka elo pusi lang lipu lasi labangso details ke karbiang long arra dapan pachini sirang nang ko lake media no orang le pachini sirang nang ko jong siarang le pachini tek pelotang telang siap daje nang umu karbi la pen kukiang dong kasar bodo pelotang telake tuliram long hang siap daji chenang ko athe alang li inura siam sila bangso lang kaninje ke la kalang li details long no malong la tarakan pachina kono nili tungge hangbe ko lake la pen karbiang long rat hangan ko social organization hangan ko athe dak khen mong na kupini do kok lo pelotang telake adai ko lo enpo noni tuliram hang seda chenang ko lake tuliram long ha kai baklang khek nang ko konat sila 1000 aku ki tung ke doma non kat kan baklang khek nang ko bang ki tung da pulo bang wit welo kente mani si text budi tung da bang ninjelo bang we dake nasi tuliram long hang kai baklang khek nang ko sita piniani mangume me
Assam government a Chief Minister Himanta Biswa Sharma ta ningge je Karbi Anglong kuki nang lulo kupi dia nak ningge teklong le nang tema teklong le kupi dia ta. Niri tu na teklong le media long ningge jela Himanta Biswa Sharma komal hoto ke lake bongo sena tumsi alang teman tektoy. Pini bongo sena sim ceplang si alam itum englong asong bong nang ke thak je pan tekla englong aso nang pacar website si eklen. Kasi tuliram long hang khala long ja pham che danu nelu kasi tuliram long hang ke la so pham ke che dana long mangalang che hegi bak sung kun dulon a the kuki atum ke bang ku bang ke tuliram hang tapak lang ke nang tok labe labang so lo details na pak lang ke nang tok Pantang kok po? ada tapak lang ke nang ku Ini tela kes kok po. alami la ke sungkrungi la so lamang ke lasi hala BJP lo papurai lo Sri Mongol Jadot Computer lapen hala Hanuman Bhandar lapen join store hajira ka chongda tu natum hala press meet ki tu hajira chongda tu natum hai hala tumta details paklang thek nang kokku jong se paklang thek thek lot nang te nang li tum se dai che nang mukar dia the lapen kukiang gong kachar do kok lot nang hala tum se dai che nang tu nili kui bang ke nang tum details long le tin pen itu PSL se jayega thasan ki koi jayega thasa pulo kukia tum han ban pulo tang elong wet pang room en noi pang room en noi la tum han registration claim en noi photo en noi voter ID hai en noi details long lo tang te kapan thekta joi ti pusi tum sar jayega thari pu la pen la tum tang elo tang te thadak chong sing sam jin lo tang te to chi na pusi tu tela ka khinu lang ma non bang kelang tum details paklang thek nang kok ni chunge hang ku details ke la pen rat tum ta hang nang ku Karbi Anglong social organization tu anda details hang nang ku tuliram long hang la pen hala hajira ka chong da tu na tu hore po ma join ni kupine sang ilina join ni atum ala hajira chong da tum tala tum ka details paklang thek nang kok no jong si paklang thek lo tang te nang tum tala ke rap pen kali lo ke arona teng si tu ke nang sai nang kok lo teng pen Oke, tak kan dan nang. Na penisi dolang. Kan pamina. Surjorong har kan indi an si Facebook long thelong. Je nimhang tek thia pramen ki bang akibe ge chi dongge plun de khilu polam he. Nimhang tek khilang ko bodi. Kalau. Asita paragraph 2 sa paragraph 7 long ge 6 long ge. Ba dia do bada tok te nang lapan pen ki bang si plung ni lo buta tok te udah ke. Lasi alama bang ke BJP tum PGR along ki do Bihari lepas Bengali kecil tu fan pelung nang kok nak hedi ho kap hiri si solam ke to lo long ke nang nimang ke aku pen ke bang ke pelung long le ke to ke aprang si lo Islam mo frame the rules frame the law then you deport the person who has been settled in a PGR land lalo mati dasi halatum ke ki elo kasaran darlo ari kachi rungu kece asa kor ko puna ko pore itu PSL si panang pik setan itu ke ake no alam pinita mane ame piman ke kai pu ini tum claim play ate ne tum respect kar bia leader samse sita me aja to mal limit cross reti sita pini ke tum puna ko po jong se aron do ko akida ke claim he pulotang te lage kece asa kor lo la pen kece long si mo pen puson si ajira jong da dum alo aja kong otan council long ingitan kita ke claim he hola PGR long tot prong illegal atau apa di antum pan ke cuplung ahe de lapure kona kerang ni alam itu nasi itu ni pui bang ke ladak manghunang de lo nang PGR cot kali lo siksidola tengke da district council seng saya prang pe district long le aprang pen ke do atau apa di seman lo teng pen itu lang pon me latum pan bang for example Kilonja pomia aprang district long le aprang pen menurut bahini do to pan bang itu consider kon de konji bolo tang 4% to man le seta ki b ke c wa to mang pan ke non la biharia ke vai meng bongo sena ke vai teman ke tum ke dake pilong le akhema tung ke refugee ke di refugee hala suhul nang ati pur inde non ta refugee ko lam tum chini lo refugee pun de deport non de to non de refugee sama non ta to un lo ke deport to de allo dulu oh refugee pan deport नहीं ना से तो ये deport नहीं बुबम लोग deport मैंने तो अच्छु नहीं हमें था थी वेस्ट बंगाल बिहार में बिहार तो है ना बिहारी तो मान मणिपुर में तो है ना वेस्ट फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में क्या बांग्लादेश deport पुना पुना आई बंगो सुना तो मान के लाइन लो बसी सूरजोरों हारिनो दा ये सन कानिंग जे के लगे तेरा हमें बसी ने तुम PHLC में तमें पकड़ा को क्यों नहीं अल्लाह मावे लगे जस्ट ना लो पेन क्लेम मोड मतलब मान के
BJP party lapen ASC party upen ki pondok je PSLC mai pu jai ta thake Karbi Anglong district medical area pansi kimang kimata tribal land uski irji si aprang si bangke longle phelang hem ke party the posik Karbi Anglong district gitu itu sedami dong tribal pu katto kabela Anglong so khai pani si gat ke pinjong i pansi lang kimata so tasuk hin ne pinjong la semomen muhen jong kan tum pulo constitution nang lang tum dia tum ke confusion do ko student tum da komasi lu chali do ma adap prang pilo regular school attend bera tum si ektaji ba office teacher ke than mahalat case lun tegi non il tum pulo sar kami pulo sar ki pu bangala son lo paragraph 20 ang deng ping ko 6 dulong pulo moe state clear phan ke Assam Meghalaya Tripura lapen Mizoram phan ke tribal area along ria long si pilu panglo la ili tum Assam da dak dolo ke di Assam da adu ka be mat kali Karbi Anglong and Hills lapen non ke BTR pulo ke thom phan ke tribal area long si dipon ko non ba ke tribal area pu ponde je tum Karbi Anglong district pu beda tu ke la ke BJP tum kamat amang man lam ke ili tum Karbi Anglong district pu ke ki dotang lo da 6 dulong ta part 1 long sidak dolo dak do ji ba do yak lo dak NC Hills samen dolo Karbi Anglong Mikir Hills district pulo dake lapen nona ki bangke bodolen tum nang long dolo la se ke lari pu bangke kosong si gala ho luna nelo la bangke setame Karbi Anglong ta tribal area paragraph 20 arlo si dolo kok lo laso paragraph 20 ateng si sa ke ka explain masih halat tong kita purpe pongong podeyo pulo de hang sopling ti lamang e tu origin rong bola thenglong de tine pine asi confuse lo pote constitution langon everything is given here and you will know better day anotin da purya nei la sini tu me PHLC si porcho nei bukali ka do ka we ke thege phange media court ke tum non kam citizen to man ke langon ni ate constitution ke thek pe na posi tum ke ki biul la pen hitum la pulo da aprang men ke dotang atum di tribal satum itum district long ya aprang men ke dotuman ke latum ke land rights tanang long tu 6 dola teng puluh tang for example tu Meghalaya di Ribhoi district Kar Bidupi aprang men Bangladesh Meghalaya district kikim kena aprang men ke dotum atum han ke latum ateng si people la ke mang hunang nilu kumania tribal han situm lang selere nei tho mane plung nei theng nei tho puke chok dei lolong puke ja aprang men atum han ke tum la so teng si tum lang pona kok la non kaprek long tak tunang Papurai pong si Papurai bangke along le kota do kusi kota nomor la along le kota si do dan kon bingha do na kusi di dalam bang koribom lagi koribom lo alang tea garden tado apen rubber bagan tado la kalang tea garden ke nang itu media tum ta dam tame Chukiola high school nung si tea garden lo Papurai tea garden lo la pen open kelar kolam Karbi Anglong jai katha ke Karbi Anglong ala ke tribal land posipiri pulang tadi step already penangan department hormu amen ke la elo arong amen ke silang lo luring kipiadin ke uttor borbel khana outpost polo langpi dihangi amen ke Assam Gramin Vikas lo te komar lo ke la ke labang solam ke hala BJP long ke do hajira songda do tum hala Sri Mongol lo Jen store lo Jadov computer Hunuman Bhandar lo hajira class kona hajira songda do tum la uttor borbel adim prapjin penang le tum luring kipi ceban ke kuma aprang luring tipi hada ke idea masih luring tipi lo idea ke luring tipi hala outpost lage police outpost banke pilo ke uttor borbil tu de komando ke kelar ke langpi di hangi di masa pen Karbi tum cingrum pek pensil bangsi langpi ke lang lo itu hatum ta di hangi lang roy men lang roy lo dei ende labang so men tribal do men do ko pilo kelar na ila ko pia ke heno do mati Komana hot sikela roto tangte la BJP nangachari la pen RSS BJP nangachari pen ajoksi bin hayamen tanang lar bom lo nangala ke BJP RSS mi lar bom athelang itum si da dipu disport ha dilhi da tum chedon thor kelar ji ke la parliament long silarji jai ga thar dala rodi la pen jai ga thar span long lik chojor pola man ke la ke alang tum kaning jelam dola nilitum pini press mera thayu ningje dakko da nami tum dail tuma sar jai ka thar PSLC a pislian hema dunga malu
glass corner long le tuliram long hang ke hai si ko jor lage lapen jai ka thar sara he ma tengnu lake bidasing leng cm do si ko jor te ka te komal long le ko jor ke te komat phama dim ke pe ke te la hai long le glass corner da kalong ita nang tumo media me en pono am footage da la hello hapu bang ke 1984 pun 86 ani kan si la solong le ko jor la pu bang ke lage ningkan sunini kon 16 15 ani kan si lang li tuliram long hang ke si glass corner kon jor te te komal la dai ke te non isi nili paklang kolang non ni Chelsea ban sia koi nang pihuk di ajat non tame he seta chini nahi komat si jakong long kang ni mahala phansi question jasmet public tum he di chini nahi BJP tu mana confuse non jaya gathar non ni Chelsea long wang be aprang DC claim bom hot PJ claim thekne to are non BJP tu masih ang hoya me thang masih ka chini to de ame thang si claim na po mati implementation ke ame thang dum nong sa jakong dolo ame thang dum jakong do der pita ni tu Chelsea masih kan ni tu Chelsea tum ke hai helang ti ho di hai helang hai lo te claim mo ni tum ke la si election hai pen ini long le ting tum claim ni la si BJP tum mata confuse ame thang tum mata lalu la pen Sonia lam ne paklang tum mang ka la lo BJP na hai lo pen itum kana hok si ning kiri pen si ne than ko number 1 BJP hai lo pen ko pilo kana hok number 1 jadi tum lang pilihan gibeng di lang pilihan gibeng awet lo number 2 long recap MOS record wang lo MOS record wang depen long recap jorlo la non last 2021 record wang de 2011 UPDS angoda atuma bangke panchayat na implement lo tu gram sabha pode alang tum UPDS record ne li hola so dak stadium filong sa tum kachirong apot sa dak tum si rong khai do la tum MOS alo thui to lang long da hadak lang ote theklong po panchayat na paluta la tum lo UPDS record tum ahosi la pen hala State Election Commission apan election ki pakonda aja kongta hala so 2011 ai court hot la pen non 2021 bangke hino thu muchot lo long recap abangke dak kado gabe open follow up mane ki be ki che to man pe konai la pen isi bangke ko ladak ka hino thu muchot to thela DC to man si aja kong ke chipi hala so appoint dai tum lang lang nei ate DC lapen SP atum ke councilor lo ajo restriction avail atum ke state along mate jakong ki bolo atum ke seta district council andar 6 schedule ar local atum ke only law and order pardon cho DC se command fan PG poda aja ko ave council metar polotang ke CM ya ke thelo atum si claim coaching wai poda tami implementation apan non ma ke bodoland la song se na che plan lo bodoland ane je hala da council atum ma ke da special RUC DC atau masih PKM nih council tuh mangga di dokter tuh mah pada lah tuh tot prom tot sih sini deh pina non lah ekor orang kopi sih ke praji mai di non ke bang jilang harlo orang tuh ekor cepuri plate kere tuh tamai nih ke bang jilang awe tuh mandang ke kita nak kana hok do ko sih cindam tapi mopen pulo lampi dihangi beng ke pavedet lo number 2 ekor cetok lo pancat aronang pelul lo number 3 non long recap pilo number 4 bangge pilo eviction BJP ki hype eviction ka tharlia kam up kar bidman tum dam lo lapen pi bangge la lo salary by no teachers atum phan bonon lapen kaprek non forest department atum salary ke long le hang jo atum phan ta appointment ki pitang tum phan ta ke kang than thu kar bi tum man si lapen isi do thulang development apen pen de nilimet thang constituency malo borjan solar project development a men pen 18000 bighas di PDCL lama chujo finance by ADB itu langka kiklem lapen kipan lutuda non BJP itu nitunge kar biang no arat panchuning ribong lo ludun bon nang ile tungke de emet tha khe panchpe jogi ko te kum arong ontit na la son si ke theng ke chok konan tame de to PHL se nang to media court to mana thekloi de to bi thung son meeting do na mo tar long son ke to tame PHL sin ma ki lung nun du meeting anda dolong di constitution na phanda man di kera me men na me kan si thera ni lai video se theklong ini anya ta ni tum ceteng don du de chada don pra pre BJP to no itu ngam man de kar bi sai se mo na tum da ni si chini lo te na ning chilu ji una so ke man pang do ni to la si
kan jadi itu namanya Support. kanama itu nam promo pen tumung sango kan je do glass corner komane gen store komane yada computer tumsi contract long aret po labang so ko thang nang le approved evidence rata pan paklang lom haima thaiji Tum isinya dokumen selong untuk paklang po. Lapen blok long ini lata daftar do. Nilitum komputer long situ. Hala so daftar tan itu paklang po. Blok long kopi ma skema ta nomor mandar po siya daftar paklang do. Lapen nang tum na chini po hala mini stadium kikim anta laki antam ki chest tum sinai kim laki. Hala daftar do lu. Laki kelong tang dulu. Laki nang tum talong po pen nilitum nang PG nang tum media fa laki nitum labang so evidence nang pipo. Glass corner tum punasi kopi ma ke claim kopi si supply kelong ma supply report am tan nitum long do nitum nang kinang tum nang tum ning kinang ne No, no. ko rak kan paklang ko No, no, parang. no mat bang nilitum nang paklang